ubu yaba nabura umuhwezi wa Bishop w'ubureberezi bwa Kampala Bishop Frederick Jackson Barra yashaba abaferirwe ubutagirana ku batine kwikiriza konka bashemerwe umurimo kama. Sometimes people like this canon, they go away. And when they go away, we feel the pain, we feel the gap, and we should, because they have left a gap there. But at the same time, if we thought about them rather than thinking about ourselves, sometimes they need to rest. Deputy Speaker w'ishingiro Right Honorable Thomas Tayebwa wiyabana ibigambo bye yagira nkana nturi agenda abira ari umuntu ari kunde dini ari kunda kandi ari korera ruhanga amagarage gona. Canon Kosia Nazara na Reverend Stanley ejejo neka eitabire ntumanyankeka y'umusinjo go bukristayo no kwikiriza umuri ruhanga gwemerira. Somwe cyantangaza kureba ubujurizi oburiyo nubuhebwa ahari Canon Kosia ningira nyoti nkukira kwatene ngo kuzika for the sake of it nimba nje no kwega ha muntu wahumura nyo baryangamba hoki kumanya ngo odyo mukristayo murungi. Ubu yaba nagamba mukono gugumwe Honorable Atwerire Arthur Kazora umukwe w'omugenzi Canon nturi agenda yashaba abazire okushagika kandi bakahumugisha emikago y'abana babo obwe batagirwanise. Aferwa munywano wanjye pure ebyo kujya mu nosoza yawe biki hino mwana utwazire Canon akabura kumuhereza ikirabo. But most importantly imwe bazire mwe abaryaha imwe abine myaka yanje abina abana bakuru nanimba nyenda kubahereza message no basobutaba Canon konka umwana wawe karya ngo yine munywano we umunywane. Abanyabuzara bandi bagira ngo mugenzi Canon nturi agenda abira ari umuntu ari kunda abira ari tata ari kushagika abira inamaka kandi abira ari shwenkuru abira naherezo buhwezi kandi ari kufayo munonga kandi ebyo abira nakora bibire nibihwera amagara gabinji. I'm grateful for the opportunity to share a few words about the remarkable man he was and the impact he had on our lives. Nkangu mandeba muzeyi akaba tugambira ngo izo murundo gumu bya matashabire marika ya muterori uyamujya mutwashaba iye mukayashaba so haza nko mwana wanu mugambire kintu echo nagumaja ngo so God watches, so there are angels around. Abira Canon wenyine owamazima Canon owamazima otarukutera kintu erishakatineri ekintu akirebe kintu ekiyareba akakigamba ngo kukiri. Canon Kosia turi agenda akakoranka Canon mu kanisa ya Uganda kumara emyaka 35 hingwire akazarwa omwaka gwa 1953 ebiro bina ukwezi kwa kashatu kandi harugiro magara genseji ebiro 13 ukwezi kwa mukaga 2025. Omugenzi Canon nturi agenda naza kuzikorwa kana 2018 ukwezi kwa mukaga 2026 omucyaro cya Rushaha omurero kunjiri district. Amakuru aga gashakwa Jonan Mwebembezi omuri Kampala.